singkong muda.
Oh. Nah teman-teman, mari kita makan ya sama goreng japu. Ini jengkol muda, sambal terasi ya teman-teman. Mari kita makan seadanya ya teman-teman. Nah teman-teman, mari kita makan ya sama ada jengkol muda, goreng japu. Tadi habis aktivitas di sana ya. Oh itu ada terong. Ini ada terong tadi dari sana ya teman-teman, lumayan 3 biji. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Mari kita makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi aktivitas di sana tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jengkol muda. Mayor, mayor. Segar, nikmat sekali. Terongnya terong dadakan, apanya, jengkol juga dadakan ya. Ada di sini teman-teman.
Hmm. Hmm. Lagi na. Bikin nganu pokoknya. Hmm. 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 Jengkol. Hmm. Mayor. Di, Budi. Tolongan. Darmadi. Dia liwat burukeun. Nah teman-teman, alhamdulillah raris manis, alhamdulillah udah habis ya. Tinggal sambalnya segitu lagi ya. Alhamdulillahirobbilalamin, dipapari dengan kenikmatan ya Allah. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti di vlog hari ini ya teman-teman. Mohon maaf kalau banyak kekurangan teman-teman ya, harap dimaklum. Sekian dan terima kasih, selamat ketemu lagi di lain waktu, di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.